Nih. Busi banyak banget. Masya Allah. Lah ini udah satu gede banget ini, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini ikan apaan? Gede-gede banget. Gede-gede banget teman-teman loh. Nih. Jumbonya nih. Ikan pakai begini gede banget. Ya Allah ya Rabbi. Baik sahabat, sekarang saya sedang berada di Jalan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara. Ini pom bensin sahabat, pom bensin. Nah, lurus di depan ada perempatan. Kalau lurus ke arah Pisangan, Gabus, CBL atau Kampung Turi, nah di depan sini kita belok ke kiri teman-teman, lewatin jalan jembatan besi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ก็จะลืมไปพลาดอดีตการตะวันส่วนตัวก็เด่นหัวดันดาบัวเนื้อแม่เรื่องว่าสักนานสักพลังงานจนมากตัวบดปั้นละพาจันมันบอนบัดเมียบันเนื้อเป็นบอนไทยบอนก็จะลืมไปพลาดอดีตการเนื้อเป็นผ่านบุญอันนี้แม่ฮะแม่ไปเถอะละบ้าเย้ามันยืนเบาไปเถอะละบ้าเย้ามันเยอะไปเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งลายขยายหัวก่อหัวก่อบาลอกวันส่วนตัวก็เด่นหัวดันดาบัวเนื้อแม่เรื่องว่าสักนานสักพลังงานจนมากตัวบดปั้นละพาจันมันบอนบัดเมียบันเนื้อเป็นบอนไทยบอนก็จะลืมไปพลาดอดีตการละเย้ามันเยอะไปเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งลายขยายหัวก่อหัวก่อบาลอกวันส่วนตัวก็เด่นหัวดันดาบัวเนื้อแม่เรื่องว่าสักนานสักพลังงานจนมากตัวบดปั้นละพาจันมันบอนบัดเมียบันเนื้อเป็นบอนไทยบอนก็จะลืมไปพลาดอดีตการเนื้อเป็นผ่านบุญอันนี้แม่ฮะแม่ไปเถอะละบ้าเย้ามันยืนเบาไปเถอะละบ้าเย้ามันเยอะไปเปิดพวงไม่พวงเบาแห่งลายขยายหัวก่อหัวก่อบาลอกวันส่วนตัวก็เด่นหัวดันดาบัวเนื้อแม่เรื่องว่าสักนานสักพลังงานจนมากตัวบดปั้นละพาจันมันบอนบัดเมียบันเนื้อเป็นบอนไทยบอนก็จะลืมไปพลาดอดีตการเนื้อเป็นผ่านบุญอันนี้แม่ฮะแม่ Ya sahabatku, ini dia lokasi mancingnya. Silahkan sahabat pilih di lokasi mana yang paling enak buat mancing. Nah ini tembok Mutiara Gading City teman-teman. Tuh tembok Mutiara Gading City. Biasa di sana banyak yang mancing biasanya nih. Ini motor dari mana masuknya ini? Ada dua lagi tuh. Bukan main dah. Dari mana masuknya motor, oi? Alhamdulillah. Setrek juga teman-teman, tuh. Alhamdulillah, tuh. Gede. Berhasil teman-teman. Gede tuh, gede. Wow. Panas. Oh, babon. Nih teman-teman. Tuh, kenal dah nih. Mantap. Nih, Aceng Duyung Fishing. Tuh, Mantap dah. tadi saya lihat di sini motornya nyesep kayak burung tilil. Iya, motor siapa di sini? Saya cari orangnya kagak ada. Ya bang, makasih banyak. Ayo sama-sama bang. Ayo. Selalu dah. Amin. Ternyata motor yang nyesep tadi di sono teman-teman, yang kayak burung kuntul tuh motor dua. Punya sahabat kita tuh, YouTuber juga. Aceng Duyung Fishing, masya Allah. Motor ini mau masuk nyesep di sana kayak burung kuntul motor taruh di situ aja padahal tuh. Kan ini ada bang kita lagi jemur padi. Nih sahabat, ketemu lagi tuh. Mantap. Al-Kail Fishing. Oke, mantap nih. Tadi ketemu sama Aceng Duyung Fishing. Mantap. Tadi si Aceng dapat 2 tapi babon. Masa dapat juga? Dapat. Hebat. Motornya dimasukin ke sana kayak burung kuntul, motor nyesep. Cie, dapat babon dia nih. Mana coba lihat. Nih. Busi banyak banget. Masya Allah. Lah ini udah satu gede banget ini bang. Astagfirullahaladzim. Ini ikan apaan? Gede-gede banget. Bukan betok itu mah. Kan main, oi. Manahan, oi, ikannya, oi. 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Gede-gede banget teman-teman loh. Nih, jumbonya nih. Ikan pakai begini gede banget. Ya Allah, ya Rabbi. Kan main dah ajib. Cuma dapat atu sana. Dapat atu babon tapi. Melelom 3 jari. Alhamdulillah, namanya kita kagak malu pulang. Iya, masa berangkat gembolan sampai 16 kagak dapat atu-atu acan. Iya benar. Tuh, mantap. Bukan dipepet no. Dikentutin ini mana? Gede-gede banget dapatnya tadi no. Ini kagak dapat atu-atu acan. Belum. Ah, Kayaknya di hari bagong. apanya kemarin ilmu saya kasih kemanain? Luntur. Ya kagak berhasil. Ampun, ilok saya kasih ilmu bentakan buat ilmunya hilang. Udah gede banget bang, bang, masya Allah. Tuh gede teman-teman.
Rilis lagi. Senang. Udah gede ya. Udah gede inget lo ya, jangan kemana-mana, bakal mamang. Atau kalau mamang kasih makanan lu datang ya, ajak temen-temen lo.